hafta ma de loisilamba yaba potni loisande haine khoi loi khangna rawane do santi la e di sum hai ba chin di ko aduga sum henjalak do last 2-3 months I did harmony sida degree chi henjalak pe matang da kenom ta thamjau akhoi na ngang ura ga sweta noi na tawri ngai da dia khadar ga leira bina akhoi da baw da noi gi si kan na hai ba noi gi dan taw wai sai ngon da dum ngang ba le ko ai kenom tum si clarify taw jo ge person side hostage taking hai ba sidi tonga le in the heat of the moment hai ta re attack tong na da na khotna adu su thoning da ba taw do ni sina ba sok ko pan ba yaung na ba lan tu mang na ba taw rei ba se ado hostage pha ba sidi it's a completely an act of terrorism I personal opinion it's very clear nupi angang sok pa si degree ma lanjal le ne hana su suwe ba ko adu ki degree se kadai de lanjal la ke da aina sai back to work sale je kai khange da hostage taking ki culture am kan taw rei pharaga bargaining tawgi type da aduga makhut chalaba mi hostage tawraga photo thagalaga amu hat bada adusu young infant chahi thani pan khak ngai riba sopa sigi brutality se sidi khoi gina condemn tawum to en loje ba gi adu condemn tawbai se already khoi violence sam thok leirabane adugi aina haijari se degree henjal le habe wanda santi lak bane ti sidi hostage taking gi nangi gaza daga tawri gi phibam man mam tokhale bas si thu obhaw da government se party gi wanati sidi lengak leita balam kai le gadagine jungle ras obita bani lepa lenga adu gi miam na thagalak pokoi humphum leire sida state ki indian constitution makha de assembly me lejaini adu da majority oibna lengak na bana khallaga leire medu sigi mawa ma suklo ulolok ta bagi type ta tawning to honba lengak leita ba ka mana bai phibam ma koin udana lai na sa sigi si yawra bawda laina ji henjal abawga koina karim ta tawdana leiraga di miam dum saw batamna daina aina miam da pil tawjaning is phammi ba humpu aduga parliament chaliba koi ani ahum miam gi mihut ngakten miam gi voice ngang no ba chatpane ba miam gi apam si chatpane aduga leminari ba lepak miam sibu lengak tana lamjing na ba chatna na ba gi miam na khalak ba mi ngak tane ba aduna khoi gi state assembly leijare har ga bawa thawai bidaba gi type sum tawraga di india gi constitution gi mayok ta chatpadana tara manipur miam su se thawai da bane na idi loje aduna ngasai khoi selfie ani bona habi si amta di chatluraga pulap chapmina ba ma changiena akhoi punjan ba ai janga sai am se all party delegations akhoi jo hana electoral politics yaudung du uzare delhi da karak thini dol kano khai de da pulap lak pa even intellectual la kanda lepa ki achobo wa thok ki masi delhi da lak ko am twinting de zeba mani achok sathi ba thu da adu su chat pangam da ba appointment ju lo bangam da ba thawai da ba lak da ba se masi di miyam na saw go do ba se ai koi gi tawrei ba masi gi mityeng masi gi thong se makoi akoi miyam na gyan ta bam change na loje ba miyam na pin da ba saw bu lei se akoi perfectly understand tawi adu akoi na miyam da aina appeal tawjaning di mathau tawdna leiba leipak miyam gi mihut haiba maga mathau tawdaba leipak miyam amagi mihut haiba maga di ai praja singai khutno na haijajini masimata di khena ba madi khangma mam changi haiba sing dei aijage natraga di leipak miyam gi mihut jawda bai se foreign rule ga samana doine leipak miyam gi mihut leina mawalo bidab su dictate laga foreign rule ga manane bas ana akoi leiriba miyam gi mihut che mathau tawbra tawdabra moi magi tawham chokba mathau kaino haibese munna miyam na khanjaba ma changne ba koi do jikse aduga thengnarei ba lalong sidi aidi thawai raktrabani na tawge na tohon mani aduna kaisu lai ponte koi gi prime minister na ai angang piba angang yaw noi tongno na magi power yaw ri mam do loina thadarak puda lep ka do wane na lause bai de ko a thawai dramina koi meite ron dar ga nawang bai nawang bagi phibu mam to khale ujikti tawning da tawba ani subada laiminari ba furup ri chama yamse akoi jong ngang ina divide and rule masida masien nungsina handana ga akoi masien da manipuri mangna takna sin bese ai madugi lang da so koi miyam se thudana ba yari ge hona ga da bane ko
divide and rule gi lang da thu dana ba khoi hona ba ma tau ta aduga pulap lai minabani jat bijat furup maksing yang mina wakhalon khena ba pen da ba magi grievances lai ram ba ya dubu karigumba political grievances amabu address tawna ba madubu natraga demand ama tan bada hingsa season arga tan baisdi it is against Indian constitution aduga hingsa sathire gila khoi demand je pigani hairapududi ai khoi di till our death adu de khoi di resist tawgane genuine oiba grievances we can address but you cannot use violence and intimidation to achieve certain political goal adumadi clear in a position am khoi lowa ma chang what you watai sanar ga loisan ma ngak tani hingsa na to government aduna akhoi je degree yam henjale asi henjale ibsi handak la iba lok sabha gi winter session che masai akhoi kanoni akhoi ahalaman subyam stana yaduga akhoi central leadership ta sho khoi angam mathak ta khoi dum pressure tawje tawbom tokpune khoi ithawni aduda natan khoi party natana outside the party bawda akhoi gi lobby tawduna khotna wari watai sana ba khoi dum hona je si si kariguma ma phangno hona ba akhoi gi people gi will oina represent tawriba akhoi gi legitimacy thuaina bhona pase masi manipur bu singna bani haibase ai thamjage masi myam aduna nungaite andaki tawdok se hana nungaita ba tawdok am tokre andaki to isi stage ama lanchan garabane mase aduna bharat sarkar makeup to ko mathau tai aduga manipur miyam nasu aikoi go jike akoi ge selpin haire maina pulap 60 members in a chatlaga ma unana ba masin bagi appeal su tawi aduga hosu hotna gi ne akoi aduga national level da haitare adugi ai party ki representative am oi bada natana manipur gi miyam gi mut silbina akoi na tawhom thokpa parliament su adugi su akoi ithaudang matik chana lokpam am thoi madu de loruk taba ta matam du dai da miyam na pen na phungdor ko di mausani adubu yari ba makhai di confusion chala laga akoi da kangkong cha laga hingsa toruk pasa akoi masen onjan na rakpagi adu su amuk mathau toba mihut mathau tok da ba mihut ade thuklei ba thodok se karino haibna chingba munna khandau da ba ta ga de khoi mangja ba to oigene duna miyam punamuk section view aduga shanti oina munna khanda view ba ma changi akhoi gi politician ga tana te luching bai se akhoi gi intellectual class civil society gi leiba punamak na sanarei balila si karino haibu munna khandaraga akhoi gi tawbam thokpasi akhoi party da sum haibu kari kari tawbu ya miyam na kari kari tawni du